converto en realidad. Señoras e señores, esta noite está con nós Cristian Escuredo. E escoiten isto. Se un día alguén pregunta por mí, dille que vivín para te amar. Antes de ti só existí, tan canso e sen nada para dar. Meu ben, escuta os meus rezos, pido que regreses, que me volvas ti querer. Eu sei que non se ama soiño, quizais devagariño poidas volver a aprender. Meu ben, escoita os meus rezos, pido que regreses, que me volvas ti querer. Eu sei que non se ama soiño, quizais devagariño poidas volver a aprender. Se o teu corazón no queres dar, non sentes paixón, non queres ti sufrir, sen facer plan do que virá despois. O meu corazón pode amar polos dous. Bueno, querido Cristian, hasta sempre. Moitas gracias. Moitísimas gracias, que continúen os éxitos. Sabes que nos sentimos tremendamente orgullosos. Igualmente. Toda a televisión de Galicia, toda Galicia e especialmente os de Luar. Bueno, moitas gracias, familia. Cristian Escuredo. Boas noites.